Asi petitioner Sri Harishwar Goswami na MLA Mari NPP की मथक्ता अमम disqualification petition ayat na mahaki council oiraga assisted by my two other colleagues oi disqualification petition ngasi mak file to sangre hairiba NPP की MLA Mari sing dudi ahan bada कक्सिंग केंद्र की मयांग लंबम रामेश्वर सिंह मतुंगदा मोइरांग केंद्र की थोंगाम शांति सिंह मथंगदा ओइनाम केंद्र की इरेंगबम नलिनी देवी मतुंगदा तमिलोंग केंद्र की जंगेमुंग पानमे अकोई मरी सिगी मथक्ता अकोइना डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन से थाजकीबनी अकोइना थाजकीबदा हाइजरिसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की श्री के मेघचंद्र की केस दा जजमेंट within 3 months of the filing of from the date of the filing of the disqualification petition, the Speaker Tribunal shall dispose the disqualification petition. Aduna ko yam thuna athu matamda dispose torokani aduga hairiba MLA Mari asi disqualify torokani haibu kuleset thajaba lai aduga hajik kari tage haibu do koi mayam yengmina bataw to the Speaker's Tribunal. Speaker manam de akoina thajariba KSC Honorable Speaker's Tribunal. Maram se main oi basi akoina haijari basi e hajki hairiba MLA Mari sina akoi National Party President na hajki lairiba BJP sarkar asidagi officially withdraw tawgraba pawada in writing makoina sanghaluraga support option ba makoina sanghalaga meeting yaw natana with their own signature yawraga joint tawsaluba अशु मयाम की पोस्टल डेवलपमेंट अखोना 10 शेड्यूल की मखादा संविधान कंदे यादे है कृष्ण श्री हरीश्वर गोस्वामी